Hmm. Airtel le Jio number kan man me khi ke mani ming in na om empty a en dan tuna he kan zir ho don ni Play Store a kan lutanga Airtel mangtan Play Store a khanin Airtel thanks ti hi kan download anga hei hemi hi ki chu ka download sa hei open mai thein om ta kan open anga chuan helai helai a hianin enter mobile number a hianin kan number man lai kha Airtel ani chuanin tuna kan soi mek hi Airtel en dan ni ta mani mingin OMT kan man number man mek kha Airtel ani chuanin Airtel number kha kan chulu tanga OTP hi aron thlenganga OTP ron thleng kha kan chulut le don ani tikhan OTP kan chulut ta hi helai hianin helai mi hringlem om a hianin kan tik lenga hei kan hming ani chuanin ti hianin kan hming kha ron inziak kal mai don hei helai hi kan veng te ron inziak ta kan address kha kha Airtel keimani kan man lai Airtel sim kan man lai keimani hminga book keimani hminga om aniam ani lo em ti kha en tu tan chuanin kha kha en dan ani hei hming kha ron chung nga kal mai ta chuan Jio kan en liang Jio hi kan en le du don chuanin Jio hi kan en le du don chuanin Play Store a khanin my Jio ti kan download ve thunga ei my Jio hi my Jio ti kan download anga chuan hei ka download sa wangin ke chu open mai thein oma la download ve lo tan kha chuan install turin hei install ti hli lo oma install mai turin ta ka download sa wangin ka open anga chuan hei hi ka login sa a login dan kha chu ngoro kan log out anga kan ti thadon ange na login dan te po kha ti de uthlap ila thang hei ti hian alo om don ta ni la hianin Jio kan man lai number kha Jio kan man lai number kha kan chulut don ni chuan hei generate OTP alo khat tik tur ni hei OTP ron in generate ngal ta tian aron lut ta my Jio a khan chuan helai main menu a hnuai lampang kil ding lampang khan main menu a hian kan lut lenga hei a chung bera hianin Jio kha kan hminga om ani chuan hei ten khanin kan hminga lo lang le kal mai don ani kha kha Jio le Airtel keimani hminga buk aniam ti en na ani en dan ni halo apply ve ro